Yo, teo follow for Vaetolo fatu Samoa ya te oile atu upele li loto ya ole nganga mar mafufau le nevanga ole afiafi. Ira ua 5 minuti wa te daily to la lima ile tutua fa wa male onanga la BluTV. Ya polo mona TV ba se fo ole. Tanto programa ole Tautai A'e. Male manuia Tautai A'e male malo faivo sio tanto wa tuno. Tanto te mada tuai le anga le lei o tanto mate isili le langi. Ya le fayono tato o faleceu mo tato sapi ma au malie ona olona lofa te tama I lo soifua ya e mai se lo ne yola vai le fo mo fayono tato to ba wale ni au nanga I lungo pe au mangalu ngalu ole ya vano fo yo fa sala longa fa ngai no benga te fa langi le ngato le tato YouTube channels ya ai mai se fo yo le tato wa Facebook live ya ma so leva foi se wala fa teknolosi o lo o me fai ona e sila mai mo mai ai e le tua fa wa ma le nanga foi e ale tato BluTV le nei vanga o le afia fio folo fa fa talo fatu Asiata mo oe le atu tofi o le atu no se ili malo io e le o se atu no triola a o le atu no tali ilangi ya o lo tato malo le o ma fai ono tato se ai ia ma o malie fa fitai lo tato ma te sili le langi wa o lona ngale lei o lona lofa fa na lima tai na mai lo soi fu folau e mai se fo yo lo wola vai ia mai se lo tato tu fa talo fatu e tafa te tele ma tuli manu e fa o le nei kelope po fe la volo e maua mai ai ia lo leo mai mo mai sile mai ya fa filo ya tu fa talo fatu Asiata mo oe e le dei vanga o le afiafi ya no fa tinio to sala o to sale ave ya fa mai atafa le mala mai sawa ya e mo mala mangia ele o ngalenga tura la tai fale mo ai le motu tele sala fai fili fo I mapule tu de to wilo ai ma tofi pule ai manu o malo ya ai fusi ai le fau o malo o wa le fala se e o le fala mole ia ai fo ile fala fo la loa ia pa io ai ngo tupu ai ngo e ai nga te fa ia ai ngo fo io papa ia ai tausi va tele ai tu mo ma pule ma la tu launga ia o tu au mala tu ai ngeli tai ma le va au fo no ti fa talofa ma o fo lo fa tu ile nei va nga o le afi ia a fel tato fa talofa ma tato fa malo e nai o tato fa fe ngai nga tau langi ioi tato fa fe ngai ngo feo yo le tala le lei wa tapu vai tasi ai pa io mama malu le nga luenga le tua ia ele o toi tanga te ese o tou mai wa mau le upo le apostolo Paulo o Paulo foi o ngala le upo le a se o tofi no merely wa le o toi tanga te ese o tou mai wa mau ia wa tino e tasi io e manu mai kalesia e tasi lono winga ia ai fa mai fo il fatto fala inga le antro la wio le fiso la wole tolo ai ala tasi le maunga yolo
pe te e whakasa, pe te asofitu, pe te Assemblies of God, pe te LDS, Katoliko, o le alava le tua i ngā lue ngā lea tua o lo e tautua mai puno wai ai. E ala i tasi a tātou le sila whanga lo tātou ma te sili le langi wha malo ma wha tālo wha tua i whihoi o le tala le lei. Ia nai o tātou tua a sina mo tātou tamā ma te nā mātutua. Ia whioanga mā la la whanga o outou o le taula o whatalolo i ngā lo tātou watunu. O outou e sili anga i ai ngā luenga whai e whai ma vainga. O outou o le ua e whaalanu ma ave ave. Awa ia mamalu mapaia o ainga ia ai teina te foi e o la tau tapu tapu inga ia la tau tu ia muli papanga o la tau popo fala oi pati ta oto fa fepo o le mafuanga le uli masao hoi faiva le nei aso ai me se foi o aso faiso au foi nei ngalo ia ita dole au malo nosi au ne i fasili a tofo i lau sila le tapu inga mau na yu tanto tu asina sina a fai foi ke le yusu le tai ao ia pe tele ia lo te fai nga luenga te taua na e a fea ma ta patu lia le ta se fa manu yanga mai yu tanto matua iyo ia fa atalofa mau folofa ia ona si ui mai leo la fa atalofa ia ita tau le ua mai mo mai lungo le tanto proklame tele tātou whasoa, ma neia tele fo ile nei aso. Ia si o tātou tala noa ia. Ma whaise kākou ori. Ia ilan tau fo, mai se fo i o tūlanga. Ia i meo lo o te tupu sa te tupu. Ia mai se fo i ua mai aona te tupu. Ia ma meo lo o kukupu pea o le a te tupu. Ai e a fea i lungo le proklame la o whaatalofa ia te oe lea te mafuta mai. Ia o se fiafianga i le loto, le vai atu. Ia o lo o tau sasangi whaamanuau. Ia i lungo le tātou proklame, ia tātou te militino whaatasi mo tātou murumuru o foe, ia whaasoa mai au vatu au mai ioe, tongi atu ioe, koe masau mai. Talofa mau follow whantu ia te oe le te mafuta mai, lungo le YouTube o lungo le Facebook, maloa fua ai lau umaua le nei aso mātango fie. Ia, le fionga ia nai, ia po le fionga i le ngā whatasi ioe. Ale tamalea lena fa ya tutu mua. Fa tu le talantu mua ina ua mai ama vaenga ioi. Ale tupu le tama santu ala. Ioi le fionga mwangu ti ina ua fa ya tua na ma vaenga. Ia ole a tautua lo ua tali imatua o fepule ai. Ai ole a witupu ma fa au e si ua tali i leo le tama o fui availili. Ia lo mangafa po le tūlanga tautupu. Ioi. Ia ai pe tilo mai itu ia tu mua fa mai. Se lo fionga ele tupu se pe tau le o io se vai ko si la po sa o lo ma vaenga ia la va vena tau tua ia se o tali i matua ia lo tali moni ia e ole a e ma vai e so o le ula e lo tali ele tama fai o fui availi ai fai mai le tala le to in ale tupu fionga di tama sa tuala se tu mua se o le ngafa etas ba wai le falangi ngor kamale o fui mono ma le foi na vaenga te sila fia ile fuanga na fuai le falangi ngol nga fatasi ia o nga fatasi a sau ya sala masina ia sau ya foi vao ese fa solo ya tapu mana ia sala masina foi vao ese tau ma ya fonuti ma mwanguti e tupu le tamale lo ngafa ai a kamiro mai foi han tapu mana ia le lua fa solo mai ai na o suielo na ngwa tapu sa tele ma fa solo mai ai ia se fuiva ia o ilau ia sau ai se fuiva sau fa ialo o ilau fui mono ia o le ngafa ma wale tamo fui availiti vai lai o ile na mafu ai na faile tala le tupu o le ngafa itas ia wa mana ia ono o fa talo fa to le mafuta mai la fionga ngafa ia ma so se ngafa kasi uma so fa uma fui mono ia ampu ia o to amu yalo to fa langinga o malele yele tupulo no winga o nga fa ita si o tama o nga fa wo o nga fa tupu ia fa talo fa foi la ia o ile si le wo ile fa kalo ia ile to fine ia rosa tavu ia rona fili ia me se foi ia le tutonga le fionga ile la le tama ia po le matua foi o sa fenonu i vau ia fili yuli le mafuta mai na i Brisbane au se talia ele kele o kaibo ke fiu e mafau faule ngo le fasi a ile na i Queensland le ile fale o loa le vaenga le o le heilandu ale o to manantua o ina ele of deception bay
Fiu ka mai kisa pagia ka uma fofo u fa per ka ngi deception pe. Ya, ava pe ngai ke kami solo ma ese na o le sa mo le na pitonu. Ave na le Hilando cafe ma le restaurants na fa da wai sa braka fa pe ngi iyo. Ka mangai pe o le tapo triple le la popo. Atalo fa toi le vanga la via. A Washington so ndole mai mo mai nai au sorry America. Ya ile malotele o America fatalo fatu ya ila usonga be se fo la inga ya le tofina Maryland la vea ya wale to fe fo ni ta ori telo taimi ya be se fo ila race fire ma to ma futanga fa fatai ma futamai ya le tofina ya June tui ma to fo ma futanga le vanga la fiafi fa fatai tele yo Monday ya la o ya ko le kale ko ke pisi mai ya le na ngata fo lo Albert Harlem ya ma ftanga de vanga le fiafi fa tai de ma mai ya fa pe foi la Heidi kei ma le lanto ma ftanga o follow fa to proclame mo auto alofa Samuel Smith sorry alofa Samuel Smith ma le to ma ftanga ya I Otara o Otara o le la le o self au kilani alofa tai de ma me se foi la ya o Yorina ya ma le tonga ya fi alfani ya mana yo la lo le ma futa mai ina ite dangi drive I tene au leile o lena fa pe fo ilanta fa taile ma futa bai Dario fa taile ona I wo ma pa anga nei le tanto wa BluTV iyo ele ma fai ona misi ya so fai so kimu pe la pe kele le meo le ori lai live le telo taimi ele misi na valanta vai o suafa nei o to fa tai fo ile to banga le misi fo I le filfilingo le o nanga lau BluTV ya ta to te vai ngo por kala me fiso atalo fatu ia tupu lau falilino fai masasa sulusi le mafuta be fo ile dei vanga le fiafi ya misi fo io Fatima Randy Kimoto iyo ko vai kwale ai na wo pa anga fo ine yaso tato fai por kala me na ona po atalo fa mo follow fa tu tali malay from Waikato iyo o sawinga o ine usila o te tau ko o fatoa o lo nei ana na fifa leo fa pe Waikato iyo a ole temi no usawai sa tele no fa leo vile le pe ka roll le tank Waikato iya availa ole te mafuta mai Waikato ya fatalo fantu ya tole mafuta mai nai Hamilton ia se tina me tu fo ia tu ngaita ia me se fo le tama ya yuelu anai mero la tu fo ainga ia me se fo yo alo mafana mai la tu umolo mafuta mai o folo fatu proclame mo to matulino talo fa lava o mai talo fatu Asiata proclame ya junior va ngai mai ava toloa fa taile mafuta mai o tara le lo muos Benu Rasmussen malo le mafuta mai ngata fo ilea ya o le faritua por tausi ya Jenny ale mai la lo ile lo mu le la o me mai luma Wellington wa matala na saulunga Wellington fa talofa ya isi uso ya ale me se foi ole tonga ya Jenny ya fa pe fo ile do foalo lo mafuta mai le vanga le fiafi Beni Fenonuti talofa lava ya ila fa ututanga le nga o mavenga le tupu o le matua mavai sa tuala fa talo fantu mo folo fantu ia ti oi fo ia besol ainga le vanga le fiafi se uso ia pale o mai lo langa pale o mai lo langa ila lo Christchurch a lo fatele tu mo e me se foi la ia o le fretu a po fata fa vitai le mafuta mai ia mai le lo mo tu mo ai mai fenga ke fa kwa li o le ua saule lau mua o Wellington saule lau mua o Tara ai kau kua mai ai makenge ki a whenga te nenti o le vaita ele i a whenga tala fantu mo folo fantu ia te oe le nei vanga o le fiafia baisol pa i o le ainga ele nan mika taua fa avitaile mafuta mai le vanga la fiafi ia na lo fiafi mai runga tanto YouTube channel fa solo ka ko news update ele nei vanga o le fiafi
David Samoa talofa lava ia me se foi la o Seleni malalato foi ia mafutanga fa talofa foi ia no au sala ropati fa taile mafuta mai ia ile nei foi vaenga ole fia tu sai o le tato proclame ia ale Tautai A'e samasoni failaunga me se foi o nei ari le ia uloto le mafuta mai wai karo pale anga siva sane rivi fa pe foi la sinapi ave ia mafutanga fa talofa mo folo fatu ia fa pe foi la benmesh tautuave o taituave le mafuta mai le devanga o le fiafi tatu atu tatu wa news updates langa yesi o reload fia fa so atu ai ia me se fosi ne tanto dala e winga foi ina issues ma me o lo tu ma se fa sinka ku kala ile misi le vesi mail a vanga le Brisbane na sa o fa fe ali io o nisho tanto update mai Samoa leo tilo atu so onwa so tilo atu lipati mai tatu talo newspaper le observe i Samoa va o lima se tau le po se li i se tamai tai turisi a o sava vali manayonalo io e le ulu le sosa no winga luan so talwai o tatu va ai tatu ia ile amionga le faila vai Samoa ia o mai ona fa o lima ona o so le ma vele a korpalangi io telo nei stories ele lo ngatolo lungo de tato website ale tato BluTV ia ai faifon sia fo ia ilungo le observer matulanga fa pena na la te feito anto ai le tala lena ai o fa o lima se tourist o so male ako io vai tasi alma fo angalena o so male ato ona o le mana oni tupe mani menta o lo ia ia ai tu matila ile matanga fu ile le mo tala ave wasa mo mi so tato wa tuno te sile na vaenga tula mai o le si tala mai Samoa ua doi mawale tino maliu o se tama sa tafia isana fango tanga mai le fiongo vailoa ya le pata ia le wo toi mawalo na tino maliu e uia ua tala fa vau matulanga foi ia ua maliu o se tala ele italia ngofie ai o le fa fitainga ia fai ona toi mawalo na tino ai tulanga o sana fanga tanga ia ai na tafia ai o ia ma le la utoi maua mai le sona so o ai ia le tino maliu le tama mai le tumalo vi ali pata le fiongo vailoa ia tato te talo fo ma tato lo fa anga mo moripo o wa fo ia le tina fa vau ia male ainga matulanga fa pena ia ai fa tuanga fo mo ilanto ia o lo fia tulanga o fa ngota ai le tai ia wai lo foi o pole tunu wai lo le Tautai poto ia solenga ele o le alu lai fa tau matatau ma fa tau tale a ave o le solenga ai o le lo le Tautai poto e kilo ku lo ilanga va ai nga lua le nga tai fale ma le sefe go to home sa o ngangu ko fo ia ele go to lu ma go to home to fo ile ai nga fa ia so le li o le fautuanga le na e eva tu fo ile tala fa vau tu la i mai siota tu no isa mo o lo tau sa ile malo po leo se tina fo ile le nga le tau fa se le sa ia ko le kiengi se lengi tau la mai e ni nai tau le apo ni tama Samoa ia male folanga o le mauani o la tau vango e nga luenga fa vitemi te lo foi na wo sia so le lungo la bi folinga o le la o malu le malo le meta upule o le la o tau sa ilia nei le official leo ia po fe uangi mo ia le foi mafini ai faite te foi tato u langa pe o de tanta longo ma se faule por kalami ale Tautai A'e pe ona o fautu so o ma fautu pe e taua lo i loa le po ai le tangata le te lu deals ai mai se atu langa o le malanga mai atu no i fafo io e na tato aso ia na tato fa pena o palalangi o le au afelika o le au meuli o tangata fo ie o sainga fie faile melo le scam ma le tau fa asese io e tate muso ai fa ngale upulo le tau fa valia le anga te lo tato tangata le ni tangata ile upulo upulo valia o le kau fa asese ma le tulanga o le totele ma le popoi le afu ai ia matai tuina fo i ma fa i tete oe le te nau de fia mana o yavanoa o te se dia le malu o le teitai au ai mai se foi o le o te tala le avanoa mo le kota le teimi le nei ma le tua le o te tala lo apalai online
Be careful for iwalang o le tele la, mana tuala, ele ngata o le ua tele tato ua vanoa, o le ufa upopo le se lau, ale afe ono se lau. Afe ono se lau mon tupu ua vanoa ia ua fa upopo mo le kota, mana tua sana o le afe se lau. Le ua afe ono se lau mo le tupu. Ai o le tūlanga fuilele ma ale le fu o sauai. Kusa e sau le avangoa ua alu ilunga. Ai sau ai fo i malona ia inga o le whainga, ua whaisi maualunga ua online. Yeah. You tell me, le tatou watunu tatou whaasoa mama, e fiangi ka ngaka o sio kako waku i Samoa ua mansangi le whaingongi online. Pētua i fo. O avanoa la ia le ala asao mai ai la le au whai, le au kau whaasese ia, ma le au wha pio pā ia. E ofo atu ia te oe mawhaiona tango e apalai o pepa ma, ai tutongi mai ni tupe. Tu so le te leo na avanoa, e lau walunga i fo i le risk e take na i o tatou tangata. Ai o le tanta longo ma se fau ia alu le tangata faatuatuaina i te faatuatuaina alu i immigration advisors e tali tonuina sa ili ni sosoani inisi o lou ainga i le leilo lantou a omi ma le faaugaina o penga ta failangi ma isi o le online sa ili fe sosoani iai ai o e te lua inu na featula i o lesi sauila u kamale le sauila u kenge le wako a lua se furu kanga ka wo malililo ai manantu o le tau to e se tu peto e vai fo tai au pike fua oi tu atu fa pena fa fa tu nga yo o tafa o sa ilia la leo ia le ma finele i le taimile e a se italia i tu langa mo lianga ia wa vantu e tau le ane silia ma to se fulu i lanto le ngoko umo lanto tupe na totongi le ai mani visa le mani avanoa na maua o ngā luenga whaavitaimi. O lisi tala o mai suta tōturu i Samoa o le afiani leo malo se to olua i se whainga e se tonu ngala au whasaina i le fionga o sale la valu le moteli salafai. Lipotia mai ai tustusinga mai Samoa. Ia ai afiai la ia ni malo le malo po ni leo se to olua i se la au malosi. Ia ua whanaina mai fo ilele ai le oiropo fia kongule o so mai ka male o le taimina le nei o la fo ila on the loose o la tau sa ili po o tonu lea sa ia whapaina le la au malosi lea a fiai na i malo tonua o le tala fia o la ua toe te ai tua la ua mai ni manuanga sa fia ngai ai ona o lea o so whainga ma le whaalvelavi dulai mai. Na ilisi la nau tātou tala o toto news update. Ia, ai mai se lau te tonu o news ila lava ia mo tātou. Ia au kilani. Ia whawhitai o le teimi mua le nei wata savali ai te tonu o le mola manukau. O toi titi au ta vai leo whaasolo atoa i le tele. So o se tuli manu o te vai e fo i o le fo ripotia mai nice and looks. Matua te le, matua tele le pekoloa leo, it's a must to me. Walanga walu lunga le to inga ka lepe le ua whainei. Ma leo so whainga o whale fo i e whaatau wai o loa taunga tā maanganga tā. Ia i tūlanga o le mae ha o tūpulanga ai me se fo i lantou o lo o whaia lea mausa maolanga o le lima tāngo vale markalepe. Ora i tātou wa news update la nā mo le vanga o le afiafi. La tu tato musika lea, tato statu pese. Dava abitoa le pese le nei. Mo auto uma le mafuta mai runga le proklame le Tautai A'e vanga la fiafi sabe soni whailaunga me se foi. O Esther Stowers mo auto uma, whaafitai le mafuta mai Herman Court, me se foi o le tau vaenga le nei vanga la fiafi. Ia ma le to tele lavo niso ila tau le fato a join mai runga le tato proklame le Tautai A'e. Whaata lofa maofo lo fantu asiata mo auto ngutu a limu. Ia ma le tau vaenga whaafitai le mafuta mai pesel ne tafu bitomi se fo se uso songa loia to file vai malai asianta anti nae male fritua ya mara nga te fo iler sunga tama ita loia ya batu mai vanu siatu ai se fo le tutonga ya fa moe ya maloia uma te fa wo ye mar to telo uto pesel nei dala paunga ya male pese fa mai solile o ia le nai sunga ya lio le sa lio tu nai ya ja to pesere nei timu ngai fa solo yo mafofunga
The reason why I love Talofa Voucher, it's easy, it's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, Taupea lau tāwale pe autu. Lua, Taupea lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga le Pacific 40, e whaatau ina ai le Talofa Voucher.
Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa. Whawhetai le fio mai. We'll see you again and God bless. Jaime la wan le ua a fatonu la vale tu la lima ia ele Jaime mantou I Aotearoa New Zealand au te lole ua tatou taimi faatasi fo'i ma sio tatou turu I Samoa ona o le toe swing o le mantou taimi si whakamantako fie o le fionga ia peseta le sa lio tuanai ma le pese le na dimo ngai I oe se I tō mai se I whaasuzu ane ai Yoe. Ia alota ua tau vaiva. Kiri so me malae fatalo fatu ia mo oe male ainga le newa kana fiafi pese fo yo pama to manongi. Le mafuta pali le vango le fiafi ia Benu Rasmussen lo faanga momoli mo show ainga I New Zealand nei. Ia mai le sunga ia Benu le mafuta mai na I Mount Druitt. Ioe. Va ia tu ia Mount Druitt. Pe o toi vai a o ta New Zealand nei a talo fa toi foi la se o so ia tupo ma le a for ti tupo ma te tonga ia mona ia male ainga me se o o li a manaia meuli mal tausi ia a me se fo io le sunga fata tamati male fletua la ma futa mai na isini au se talia ia me se auto u balava lungo tato proclame se uso ia pule ai owen fa dai ba mai ia me se foi la o sulita to fau kaleopa per to ma tanga from Melbourne au Italia kasileta tu avi fa dai ba mai me se foi la ia o auto u malava le vanga la fiafi fa singa ko mai ori ino mai ada benanga mantango fie sa lo faiva iai ia le komiti fa'afoi o le sisinga fua po le tapenanga o le sisinga fua ono se fulu tusanga wa uma lava fufuanga sa fianga iai I Brisbane au Australia ia ia upo ma sania ele ia se fai vai asa ma se mau matulanga uma fo ele fo se vaenga e iso na se lau paseni matulanga I tapenanga ai me se fo yo fufuanga ia o a foi ne me le lei nau ai longa ye ni komiki fau tua po ni tomiti fo e lantou te fa por kalame ina ni fuanga e tau ma fai se por kalame po se fuanga ina ia uma enga sa ti ai le ngoa ta le lei o se por kalame o lo fuina talo fa dia mane tu sala me so tonga ia utanga vai fa pe fo ila ia to telo ila to le ma futa me le vanga o le fiafi ai no mai antu wa ile fa moe manta ngo fie ile mai mo antu le tu no umre mata matatu isa vali ma vaenga mai fia me se fo yo le o le siva manta ngo fie le sa fie ngai fo I mata penanga komiti me se o manu lo telo le tu no o le fo ila o manu mai ai mantua pata tua ia ile vaenga lea ua satia I fo ia tau mawhainga male ingoa tau le leia fo I o nai yalo mawhanau o le tuno ai mai se le vaenga le le Miss Samoa ia mana tula fo I o le le se tulanga e ono au le faso pita ia ele mawhaiona tatu alo sai mata upu e taua ai mai se fo I o le faso ina ia whaalau tele leanga I tutupu matangi I liwa va tulanga fo ia o Sofia mo nga luanga o Sofia le tofa ma le fautanga ona o le tele o sulu o le tele fo I o finangalo I tatou te tongi aso ia mamati matia se vaenga o le malama fo ile na ia ma veo se le sona mole a ngai I luma o le lana moli mawatuma mai tau watu le tulanga sai ai o le o tau vevesi mai ngeia ila tau sa ia I Brisbane sa le foi sa o mata male totoa pe ia le fionga te telefono o le komiti le sa fia ngai pale fia ngai mare fua le fionga po le fafitalinga le matua ia peinga mali tapuala pe fa pe sa ola u le vantu nei le fia fina au maia lana live malana fa atala no foi le lana ia lava personal life e tau fa manino mai le mata up ia umalana o fa longo male totoa ma tau tilo fo I tuli manu umai fa o le vaenga o lona fina ngalo po fia tonu le ta oto ia I le fa mala manga o le mata upu le o le mata upu te lona utu sila fia
o lea ua mai ata penanga mafuafua ngar komiti e se ala le Miss Samoa le ngai ai ko konguia o leu te sa iri atu pe afa pe e sao help my for le tato wa prokalami o le tato va ai fauteli a sa o lau tau so e tu si afa fine le positu fine le sa ye mo le Miss le lua fi suiva o kiri fi tala i utele fi tala i au mai soro lunga me fa upo mai le to telo Miss ko viki wa uma e tau tala fo i maleava le nga e o au ma tua fa nau e tele au le tangata i lo au le la au ai ole au fai ngoi na pe afai tau sa o tilo atu pe ia o si afa fine le sa manu ma lo le Miss au se talia i le luafe sfruiva pe ia ole tau sala lea o se kaina to ala pe afa pe tau sa o mai tau atu ma tu langa o mo le luafe sfruiva ko viki mai le tau te lo uma ai o si tu fine lea e le i avea o ia ma Miss Samoa le wingo fa metalanga Miss Samoa lea e manu malo i Samoa le fai atonu ai si ui ai por kalame o le te wila o le mea kouanga ka o le Miss Samoa tau te tala noa peitai ile sa ili atu le por kalame o lea sa ia manu malo ina wa leu te tilo atu say tui fa le atale lunga let's just have a quick look at le atale that's her Miss Samoa Australia lua fese furuiva ina ia tau fa manino ai le tau fa malamlama ino le tatou mata upu ia atonu fo ia nga por kalame na ia no fo ilo manofo malamlama ile to tele o le mela le wotu lai mai o ia kongu ala le o si to fine le po si afa fine le sa vala aulia il committee kusa le sa vala aulia mo le fu ale muri tatou o mai se tatou tala noa ina mo tatou sa ili se whaato whala inga le komiki. I tua atu o le vala aulia o si afine lea. Ai se tatou tuli matangau. Ia le tangata le tau te tala noa iai. I umai e whaapea maisisi. Ia e aru kau kango soro le whainga langa lena mai matamata atu fo ima mai more manu tele isi por kalamena au mai. O le la sa ili atu. E atangia mai o le sa alu le tau vanga o le luha fese fulu iwa. Ia ai peia le fa manu ye ina lenga a fua le lua fe se furuiva o le sa manu malo mai ye si tau sala foi le o fa ia McFarlane fono i fafo ma tu foi la fono i fafo o le tau sala mua le o sa mua waia no foi ni tau sanga se toru e tele e le to na male la ina o no covid ia ka ki ala fongo i fafo i walela o le mi sa mo la na mai le lua fe se furuiva fa solo mai ai se ia mai nei le pai inga le nei le o sui ai to fo ila tanto wi si to fine po si fa fine le o tele ai matala o le antangia mai o ia sa Miss Australia o tele lo tele ia le fainga o le tausanga o tele lo tele le fainga o le tausanga le pesa manu malo ia mai le tauvanga within Australia o le mea wa fuai ona failo mai lana sesle na tula i mai le tale na tu natu Miss Samoa Australia o le mea le o tula i mai o ia le sa vala aulia i le fua kako fa faingo fie e tangia mai o ia le sa vala aulia i le sisinga fua le na faina i Brisbane e le i vala aulia ina le Miss Samoa lua afe lua afe lua tolu nga ia mangingo ai o si tua fine le po si afa fine le na manu malo mai lava i le tauvanga lava ia fa au se ta lia po Brisbane le ala pe na tilo ia e vala aulia nga ia io ole mafuanga o ro ata va tu fo le la tatou tilo loa i le whaaloto i whale. Tatou whaaso ai. Le anga e a ulu ta whenga ai se le futia vai singano. Au fo ina i Taupea mai tātou komiti a mai se fo i o tau Brisbane i Australia. Ia po le ale ala laifua a porokalame e tala noa i nai. Awane i o tau manantu whapena lango le uta le poto e wheta lai. Ioi, awane i pei o le tanganta o lo lima i toi pa i ailo mata.
ai ia talia fo i le nga o se tu ala lo ai me se fo i o me tu puleanga e le ia se fai vai asa ma se mau o le winga la o la utala tatou tala noa la ia i la tou fo i tuantu o le komiti pe no fa se lau pasenge le fa ko fa la inga a o le fesili lo mafufau ina ua au mais le mata upu lea e fa ofi mai ai le mislea po o le afine lea sa manu malo i le lua fesfuruiva ele i mawhai anga ko e liu le tō whāma le whautanga ma whaapea atu se si ma whaapea ifo. Se i whaakali a ea. Whaamantai le uma e ifo i waloke mai makako matala noa ina i le anla. E ole upu fo i lele e nantia i vau ai pua ina i le anla. E le uma e ifo i waloke mai a whai ole a tātou wā whea tu ai ngā wala aulia i le upu le mis. Walanga i le o se ongo se furu whaamangakua au se kalia. E le o se ongo se fulu wha mangaku Amerika. E le o se ongo se fulu wha mangaku a Brisbane. Wha pia uongo se fulu kausanga o le skeke leo Brisbane. No. O le ono se fulu tausanga o Samoa tuto tasi. A kalangoa noa lai le upule o le mis. La avatu i tutonu. Balanga iar kanga kai fa pe mai ha pe mai kingi lele sikako kingi vo lele le anga ka mai ai le lua fes furuiva ai le ai a se fa pe ane fa pe i fo le fa to fa la inga pe no fa yatu ele o fa yatu a me tuli a pul tangata o le lava e tala no le fa so Asiata mal por kalame ile upo le to fa male fa utanga o le ai a se fa pe ane ma fa pe i fo fa kali ea ona o lea ua o le tou wanga le lei maro tou manatu. Maro tou wamana ia i le upule o le misi. O a wha pe te vale tau wala. Te vale tau wala i lo tou finangalo. Ai ala pe a Amerika ko misi le ua iai. Ai ala pe a se i a ami le kako misi le ua iai. Langa le ua ko wafe mai le upu o le misi. E feo lolo, pe ana whaapea e le ingo foia le no foa o Tavita. E feo lolo pe ana whaapea e o mai i le so. O le ae ka kou ki feso wa i mariko viki. E le i whainga se kauwanga misa Samoa. E sui ai la le filifilinga. E le ia la jesi na tau tu wane whapena se whaia kua i fo. E lea o ia le mantapia le manaia. E le fisiringi e fo i le tō whāpeitai. E tutupu mantangi i li wa vae peon ofetu. E le ia se si se i fisili ange ma fisili ifo. Si au la. Whamantai le toi mai ai ua mea ia kākou. Le anga a tātou a apa loa o le a mai se mis. Pe a mana ia se mis. Pe a mana ia se sa avea ma se mis po se mis au se kālia po se alava. O le fua a Samoa. O le ono se furu tausanga o Samoa. Whaamanatu. E a la pe a kako a ami loa la. E a pe tato a ami le mis Samoa. E ngofo i mele pongi. A whai e mawhai na tato au mai a tangata mai isi a turu. E ano whai atu. O le whaasoa fo. O la ufo i whaasoa. E le alo tua ngalua. A e le mana o fo i whanga le u ina ia a fia se fina ngalo. A whai e mawhai er kako komiki nga a mai ka ngaka i whafuaku au se kālia. I whafuaku o whea le aku. Ai se ai tātou te lea mana i aila le misi le watu lai. A o totonu au se kālia. Ya ai ko aku nga ai ronga o se lua se lau Vaetolo se lau se domestic flight. Fatu ai fu. Pe a whai o le a tātou tapa i le tūlanga lea. O le vaenga le nai fisidi e ialo ulo tomo lo utaufi o lo uvaivainga. Whaamata sa fisili ngia e nisi lea vaenga i le taimi sa tala noa ai maala fale. E le taimi sa ala fale e le tō whaama le moe o le a ave a tātou wala aulia. Ia, tatia lai le vaenga lea. A whaila ua saua i le tūlanga lea ua le ise si o mawhauwhauina le nan tūlanga. That's fine. Lea whaina. At the end of the day, e pulea sika funge i le laolo na sa alanga le tau te tau mawhai e tala noa le mo le whaatō whala inga. Whetalai. A whaila ua pulea sita fune, pulea lana komiki ia. O le ale au i eile wala audia.
pe a whapeo tūlanga whapena, o le lona lua o le fesili. Whamatai tala whia ngai ale au mai o sia whawhine lea sa ngatalo na tau mawhaile lua fe suruiva. Whamakai kala whia ngai le a mai bea malona pale malana fusi. E sau e no fo ia, ma ave ia ile whaalanginga lea o le Miss Samoa. Lea nga sa o maua nei live na o matamata tua ile whainga o le siva Samoa le na whai ai. E afuai na whaila utala. Ina ua whai siva Samoa o le po fia le sa whai. E ila tau na live mai. Sa o mata i tū la le taimi pe o le siva longa wha ia. Siva lona tolu po lona wha. Le sa whai ai le siva le na lua tua ile tina lea. Te le fita ua lona ingoa. E le sona tāua tele ia te auman por kalami. Te le ilo fo te le fia fisiringia fo tu antu o lana fa to fa inga ma fo fa ur tangata ia le ona fai. Ai na o fa longo ma le totoa. Ile si uyo ana sau noanga ina ua ia fai le siva Samoa. Fa pea upunga o fa longo tuai. Fa mai. O Samoa ma na fa fianga ma so o se fa langa mai ale tunu ma me fa penga. E tatala lava. Ioi. E kakala lava. So se whawhiwhianga, e te tau lava o na te tala e le Miss Samoa. Mana tua lao le longa wha e alanga siwa pe longa tolu pe, kare mai kaua fo. E se ali siwa sa amata sa te tala siwa Samoa le na fo i pōm. O le la ua tūla ia tu whaila na saunoanga. Man tau tūle ia tu ilona whina ngalo. So o ni fa so o se whawhiwhianga Samoa mani tu whaatasinga. E te taua o na te tala e le Miss Samoa. Mana ia. Mana ia tele fa to fala inga mal fina ngalo. Ai vala unga kunga Miss Samoa. O sorry. Iyo. Ai vala unga kunga. Ua toi fa fo itanto le lua fis furuiva. Fa toi fo. Sau lo le Miss Samoa lea. Te e ai loa maleulunga malanga langa i loa mafina ngalo le to tele. A e fisili mai la. Fa makala isa o ngalanga langa finga ngalo. Fe kawi. O la mea la le sa o ilanga o la ua whaafolau mai. O la ua mua au mai i le upu. Miss Samoa. Ai alua tunga si a whawhine lea e saa ua leo lea. E leo lea. Lea la ua sātia le mā ave le fua. Upu mongia. O ue matua mo momolo ulo toisia whawhine e mai se fuosiona na yona tua ama o na ainga i peia no uwha poi lili ai le amatanga o le whaasoa. E te lea au le tangata i loa au le la au. Lea la ua sātia fua lona ingoa ta ule leia. Talu le pule mangafa ngafa tu lou sua fatausi. Talu le pule mangafa ngafa o le o ila tou. Le whaatauteia po o le nei tuantu o lea fuafuanga. Isi mawhine sia po sia whine si. O lau le nā, o lou le nā whaanoa noanga i le mata upu lea. Lea ngai he ulu ta whenga ai se le futia o aila le ua kele ai fuatala. Lea la ua kele ai makala i sia tintiti tu lou lava. I sia whawhine o le Miss Koviki. E le nātia. O le fia Miss. O le fia o le fisiri, whaamantai whetau. Whaamantai whetaui le la vea fua o foanga i le i whaimisa. I walanga i le i ngofo si kinkiki le atulau. E le i ngofo si to fine le po si a fine le. What's your name? Shekinah. Such a nice name. Shekinah Glory. Ai vai tātou iai. The viewer. Le mamalu. Ma ngai ai o le ingoa o si. A lea ua sa tia fua. Talu le tangata lea iai anga kaupulepulenga ma nga fuafuanga. O le uputu sa o le prokalame. A ua vale fonga va o ngi komiki kau Miss Samoa i a Australia la vai. Ta tia ia le komiki le o le fua. A fai o vale tou fonga va. A lea la ua sa tia ai le ma ave le fua. Ia ai longa nga fia sausi kingi ke sau fa ile belia. Ai ono le tangata e nau la vai e failo na loto. Failo na iloa. Lela ua atili ai lai tūlanga whapea. A wai po lea le wha matalanga i tuantu o le nei mea. E le sa o lava i le mai moanga le tunu. Le au ave o sau wha mamalu
I se mis ua lewa o ngā pasi ma ke aku longa kausanga. Ai tu ule tangata o le ua se ei. That's an insult to me. O le matua wha moi lotoa. Ioi. O le matua le angoa malekea. Le nātu ainga wha whala inga. Poni. Ia pi tau ama maila pēr na wha pēr o le foma me Samoa. E uia fo ile nā. E sao ai le a o upo le tunu. Ta dia la le vaenga le ai tatou me i mailo i le vaenga e si uia i le tūlanga o le tatou whaasoa. Lea la ua awhiwhio atu po o lea ua si i atu le whala si ingata. Ia o le la le lei po o le tausala o le tatou tunu. O la ofisili. O la ofisili ia ia e vatu sao. O le ua nginga mai ele i wala au lia officially. Ia, lea whaina lea lea ua uman tatou whaasoa iai. A o le ainga fo. E whatatala uia tala i le ainga o le misa moe me le pone. A whaapea o lea ua inai Brisbane. Ia, mai eise whina ngalo whaapea o le a awai le fuafuanga. Ua ngalo ia te outou. E le oto e ono avea le teine le atulou. E le oto e avea hei lani just a daughter to you. Ua ngalo ia te outou e le oto e hei lani fo ilele na o se whanau po se alo e whaasino i lo tou ainga. Ai o le hei lani wa avea o le Miss Samoa o le moa au lea. O le tātou watunuu a wā le sila mai moa mai ale lalulangi i tūlanga tauturisi. E ma tūlanga whapena. Ua ngalo ia te outou. Rawinga leo la utu alalo e taulango na ile whaanoa noa. Leanga e le te tau ona nanti ai whatu ala vai. Awana i ngalo, e ui whaapea o le whaatou whala inga, it's from a down to earth, humble heart. Yes, I absolutely salute you for that. O I tau te iloa ai e o maisi anganga maualalo, fu ilele le loto maualalo. However, awana i ngalo ya te outou, e le to e na o se tou a whawhine. Ioi, e te tau le whaalo alo. I le te tau o na ave i ai le whaalo alo. E le koe hei lani na o le tātou ainga, tu lo wa foi feoi ma pelenga e meso polo le ainga. O lea ua tau ave e le tau walo ma se whanau ia Samoa. Le pale ma le whaarulunga o ia o le tau sala o le aturu o Samoa. Tasi la le na vaenga e tu ua lalo tuai. Awa e tau wofolo uloto. Ia ila tau sa tau wan tau whaailoa pea. La e sa o lai i o te whaavitaila. La lai mana ia i le tūlanga fo i le leo le fesilingi e komiti. Ana whaailoa antu. Anga whaailoa. Se e ile mea e ke musu e whaailoa. E ile mea te tauna whaailoa. Le winga na lau tala. E ile mea e te tauna whaailoa. E fo ile mea te tau ona lomi whaani wale ale. O mea la ai o le auai o se misa moa i se whaapokopokonga po o ni mea whaitauria le atunu. E le te tau wai la o na ta aia whaafala o na mamalu. E te tau lava o na whaato ai malongor komiti o le fo ia maua mai le avanoa o le tausala a le tātou watunu. Nga o nga ka ua iai a whaia e umae la ua le amanga ia. Den na whetau i leo le tātou tau o le pua malafo. Ai a whaapea e longo atu e leo iai tui valea o le uputu usaoa, e leo iai le komiti tui valea ma e na fofonga ina le porukalame, e mawhai lava o na whailoa. O na soso o mailola ia leo le si ui lava o le vaenga leo te fia whaasoa iai. Ina ua longo tala la ila tou sa whaafue ina le porukalame. Ina ua longo tala le komiti. O lea ua iai le misa moa sao. Ia, kako alu le upuwa. Ina ua longo tala le komiti o lea ua se ei manofoia sua mauololo. E uia whaapea ua maotua lona nofuanga. E uia whaapea ua oso whaai o le whau. Ia lona to ai tonu.
Ai ina ua maua la yulungalu o lea ua se ei po ua fio mai po ua auai le Miss Samoa. Ngai ei se mea ka whai ei. O la ula le fesili ngangi ngefu ei lau tiano. E iai anai sources na fiso tai mai sa auai le wha moe moe. O lau fesili ngu melakasi. Pe tuwai atu, pe aluatu wa afa, pe aluatu fo itoi o le tatalo wha aiu, pe o ni nai pese a mene loma wha uma. Na iai se whainga na whai iai. Pe na tau wala au, pe na acknowledge ma wala au ma iai, e si i mai alo whala si ingata a fio mai ma tala au mai. Na tupu se nā mea, o le ase fufuanga sa whai iai ina ua maua yuru ngalu. O lea ua tō ai tau nuu, ia le la le lei o Samoa. Ia ilau whanua fo i o Brisbane, ai meise fo i o le wha moe moe. Ia, o ki le fia wha soala au le nā vaenga leanga o le wha tō whala inga le nā. O ai fo i la tō ia ta te vai a tunga o tusi mai o lau i au, o le wha tau tainga o Porokalame. Ia, talo sia la ai na maua loa. Ia, wha mailo loa le, atu mua ma wha pēa e uia ua tau tua upenga mai. Ia le tō ai tau nu o le la le lei o le tātou utinu o le Miss Samoa. Ia ai le ai e whaifo i o le whaivau pule o le whaivau wha alo alo le mea lea wala awantu i lau fionga i le tamaita i Miss Samoa si o tātou utinu. A fio mai mantala mai o au. Ia e kirua se ei whakasi aku la. Pea whape o lea e, o lea ia i luma mama malu i luma le Miss Bluwave fluiva. Fatu. E le o le whainga le leile na. Fio mai mantala mai o au. E kei lore me mali. O le ia ke hau ia kilipi. Ai au te le fia whaasoi na antu upumonia. Le angola o Porokalame. O te le tau mawhai e whai fo ilele na ia umao na avea ma se Porokalame fo ilele o whaaleanga istangata. Pumonia. A o lea ia te hau kilipi. Matusi tusinga. Ale tangata lea na latu wala au i si teine i si Miss Samoa. Yoi. I ole na ufa amangusi ngā e ko keli. E i nisi no uwa anongolongo e to sia solo mai ni whaatala noanga. A ole ala ia te aure kilipire ngā. Maua le leia i le wala au o le tangata lea. Kanga lea te lole ingo ana le tu te pisa mai e. I lana wala au a ngā i si Miss Samoa. That you are not welcome here. That you are not welcome here. Ia sa wailo mai si ko inga me foi. Ale ave se alau. Ale ave se alau kuinga. Ia malau malau pine. Manu malo. Ele mfayonga e sa luma. Okay. Ua e sa oi upu foi e sa tamasa ni on te whaalongo i to e ina. Ua sopo la le pule au. Ua sopo fo ile tai ele. Olono wingo na ua e fo ua le pale a le tausala Samoa. Ua uma o na filifilia e ilantou e iai le tomai. Ai maise o le whaato whaala inga. Ua ioeina e le tootele o le atunuu. Ua whaamanuia i ai taita i o le atunuu ma whaafea inga. A oi wa e alua tuai whaile nantala. You are not welcome here. A whai o sa kia lo kou ngofo ya kou komiki. Now, remember la utala lea, ele o whai atu o komiti al fua lea. Komiki e tau te whai nei me o Miss Samoa fo inga le i atunu i fafo. Ta tiere komiti au tua ia whaavaela i Samoa matulanga whapena. A whai o sa kia le kou ngofo le lei. Awane isantia i fualo ma whanau o le tunu. Leanga e mamae le tava e yona furu. Eoi. E ia oe nei, e ia utai au. Whapena. Awale au maia lo tau vā. Fo ilele wha si tete. Tu loa fo i tautala maleava o Brisbane. O kaengi o ua inga ngai Brisbane. And I can assure you, e iei fo i mo ua inga ngai ko kongo komiki. E le alo ana utana. Ioi.
o ka e se mato au Asiata le nei na le au tavu i le nei na le au saku pa ikea uma na e to tele no wala au atua yo ifo fai malango lango fa moe moe e le ona o le fast ai ona o le malo Samoa pa penga le winga la le na o la utala o ka se nga fa matalanga ale ave se ala lo kuinga lo pale ma ve se ale ele ma fainga e alu mo o ka ko vai la ia ya o fa so ale na e oi be ona o fa yatu e se fo ya tu langa e ia ila to we tau ma fai e fa leanga se mea o lo o tau ma fai nisi ina ia ile ngoa ta uleleia o la fo itu walalo ile nei vai ngole fia me so le prokala mai so sa mo le tu no pele mai so le au mai tau lenga ile au fa lele e ile au mai tau o la tu walalo au fo ine itata ia le nei mata upu e sa tia i fua le nofo le leio Samoa ina ia uma e fo iwa avea fa porkiki pean over yantu e tele o a inga lai tu tongo komiki mai la tona ai filo le vaenga lea ai le o nanti ai la fa so la la te mori mawina e le nanti ai la fa so le anga ai lo fa moni mo le ngota u le leio so tatu botunu faile me sa ai o ki faile me manga ya wa ta wonu ngai la fa so le vaenga lea au tilo le fainga le vaenga le na faile nei ia le tulanga mar fufu ngai si misi le lua fes furuiva ina ia se ei matulanga fa pena kusa olela u faile me manga ia le va a o le fisili numero dasi esa fa maka esa ia le la u avea ma mea tau sa tia i fu a o le prokala me yo le fu se lau pasenge yo na tulanga te tele la utalale te loa u mata matatu tolo pulo komiti fa aftai le tai fono fai lo tusi te utupe o i umale lau a fono fa aftai me so Samoa sai tu o le fa to fa inga fa aftai mana ia le aso na o ta mo antu walanga na mantuale anga le aso ma to fa manatu sisi nga fu ai ni usila nei a fai fo e se va inga tati tilo i no ta mo o ile manga yo o to ma fa no fa tu fa pena na mana ia tele to ta pena nga lenga nga ave le malai mana ia mantou au kilani mana ia le fuafuanga mana ia me uma le anga kau to e va pia pimpu mo o le no fuanga sa fai ia ono le nau ta ia le fato fala inga ina ia tatai mai ile me ta o le fale o Samoa ai ana fa bela fo i mau ke alu singa paka ke le matulanga fa bena ai au ngane e toi fotua ia taiau a o le fato fala inga ia Brisbane mal fainga la to prokalami tolo pulo mana ia pe wo ko va ai kai muringu ioi upo bonila leila le o satia le fuafuanga e ona fai atu ai onai fatiata mai manai vaenga laiti le anga ile upo e masania io tanto tu a matutua tu lo le ngana o le po e ono avea mapapala ioi o sita mai manua miti po sita mai vaenga laiti e satia ai le au nga o le mea atoa tasi a fo isita mai lango mati ai ono fa le anga ina ai le suau ai tolo pulo Brisbane se lau pasenge ai vai po le lei po atu po tutusa uma fina ngalo o ilanto o lo auto va atu e vatula lanto longo ai mese ilanto fo itono komiti o fa so ala na le vanga le fiafi e ta waso vai malu pu enga sa mo ilo fa fonga mo ia ele fa pe fo ie a me ona una wina ia pe no fa yatu ele aya ni si o tau wa fia ma tau foni o lanto suafa ai le o ko kau na tia fo i fatua la vaile tele suafa ngale awa mai runga le tele a o le prokalame ia le Tautai A'e le angole ngol na o le prokalame le nei o le mano manunga i ne i asa lo fai vai te e fua ai ia mawhai ono tātou wai pe titi ia ai titi ia le ngamea i titi ia le ngamea au fo le ngau le i ala po ai ia nau le upenga ina ia toe whangota fo i taiau ia o whasuarna ile dei vanga o le fiafi ai wha malulu fo i whauonono ma wha mawala lo antu le porokalami
e ainga fo yo ilantou e me se fo yo le tu alalo le tatou porkalami ia fai malu to fai vai me se fo yo na yo to la fonga ai mai se asi tu fine le na le si mi Samoa le si mi Australia Samoa Australia lua fisuiva le sa ila ua ai to sila mai anta ia ya la tango e vatulunga ia anta ne tau lunga tuai our current mi Samoa ia masi tau sala le sa afia mailona e me se fo ili tulanga le vala ulia I'll just put them one more time ia ilunga le tatou screen ia au tau sila la o le tau sala la le na lewa ia ile taimi le nei o lewa pale ia mai le nei taimi ia ale tamaita ia hilani ia ele lua felu lua fisu ia wala nga i mo o tole tau tu fasili wa le kau ku fasili se o fe e fo ring ole ia na ia ai au fo ine i te ele ulunga ia ila dou committee pe ano fayantu ia ele ai o le tele o sulu ia tele fo fingo tata tu te maua au le tu lalo ia matulanga fa pena ele o santia fuanga committee ai o nai vaenga taua ia e taua le foi ia awalo tatou no fo filemu la tatou tu malolonga karka ko pesela pesel nei tava tomo o to malava ai mai sela ila to fu ile avile ngai ngai maka upu ia wala valo inga le o manindo le mata le vai ia ele ai o le ana longo fo committee ia sela pasenge tu langa la wolunga ia ele fo association ato al pesel ngai sorry fili ka ko sorry fili mai ya fiu tala paunga ele ne vanga le fiafi ia ala na Realty bebese na osana pa manulo na lofa pa manulo na piina dia kuma ala na Realty ya soli para la role fili ia ala na Realty bebese na osana pa manulo na lofa pa manulo na piina dia kuma ala na Realty ya soli para la role fili soli matu ai soli la lole fili soli tu ai soli matu ai tu ai soli tu ai soli la lole fili Sia me pa maori tato alo se mai le fili ala la kaile ali ele lo che sia no peare unito fotofonga o ina e lo ai che sia me pa maori tato alo se mai le fili ala la kaile ali soli matu ai soli la lole fili soli tu ai soli matu ai tu ai soli tu ai soli la lole fili ya pepe stato uma pepe sei le fale anganga pa manu lo na lofa pa manu ilo na suapa tato via tu ele ali ai soli para la lole fili ya pepe stato uma pepe sei le fale anganga pa manu lo na lofa pa manu ilo na suapa tato via tu ele ali ai soli para la lole fili soli matu ai soli la lole fili soli tu ai soli matu ai tu ai soli tu ai soli la lole fili
Soli, soli, soli. Yo, yo. Soli, ya. Vai le fili le o sa vale mai. Uma falling a te o se sau ai. Be o se kanga o sau fia ai. Folo paga ko o e lai lai. Soli o vai soli a malu. E fili au le anga u fa u. Kali ku lo nge ia Yesu. O ia o le kupo o le file mu. Sama kwa so. Hi, my name is Sora and I'm from South. And I saw that it was more hands-on. Now I'm here, gained a lot of knowledge, gained experience on schools. The thing I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans. A whaia te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I a te ma isi me tau mafa mai le moana. E pea ona uwhai ati, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yaso ia. Maua foi le umala mai tonga. E le gata ilea, mo I lātou e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ia leo le pama. Le gata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe I le Tasi Market. E maua fo I pu mo whaalawe, in bulk I le Tasi Market. Ia le nasa moa, a mai ala ona fai umalau whaatau I nei le ouranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo fai nei o tātou ai ngai Samoa o le fea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o ouranga ua tā ua le MoneyGram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whaia ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? Taimira wati lea ua se furu marero minuto te nei le tu lai ono le otoe umi fo I se taimi o na mai a leo le tātou porokalame o le Tautai A'e. Ia mare malo Tautai A'e mare maruia faivo sio tātou buturu o le neivanga o le afiafi o folofa mfatalo fatuai ia ele sunga ia lotoa po o lotoa penaia le mafuta bai le neivanga o fiafi me se fo I Rocky faleli I mare tau vaenga rungo le tātou YouTube ia pedi ferunuti me se fo I ana maloi talo fai ati ale toa fine raisa fai me se fo I le toa tele lava o tātou le mafuta mai tupai li masina lupi tuala tama langi whaafitai le mafuta mai whaafitai tele mo whamrianga marafilo ngata fo I leo sia mani to filau
Ka lofa si uso. Mai West Auckland ni taibi iyo tamai to le tali mana band fa talo fa bo folo fatu lima misa ma to ma tanga be folo to fina nga solonga be folo Tautai A'e Vaoliko o to umal na mafuta ba de vanga le fiafi fa talo fa bito atu fo ia ile to fa me tu fa to masanga fata fia italai le ausa wa mai li lo fa ka fanga senga se de vanga iyo e tu li fa le lo to si mai e fai le fe au o ele mai mai se fo de vanga for my junior seve malo fa tai ma fai ya be se fo si tupe rockets ma to ma futanga ya be se fo ila le to fa le vai malaya asiata por sunga le loia asiata tina e va ai ia por fitalenga ya le lunga io e malo bale fletua ya mara ya malo le ma fai pena navy fa tai fo il fa to le va ngol fia be se fo ila ia o fatata mati bretosi ia te sisi ai tatu tele yo tu ni so tatu fa se silanga to lunga to ma fa so pe fa ya tu fo il tatu fa so le ne fia ile tu langa sai ya ile por kalame le mata ngofi italinga malo fo ya sini Brisbane la to ya itu langa fo i ole sisinga fo le atonga ole ono se furu tu sanga so tatu watro ai ya ila masi va nga fo ile le si u ya lo ma u mai lo ma mata u pule tatu te fa so ina o le winga ona utala pe o toi fo ila lo u manatu ile daua o le vaenga lea ile toi sa ilinga o ni tausala mo Samoa ina ia tau tau fiofi ile ngumi pi mana ia le toi fa fo ia ile tulanga tuai fo ile le sa wai ai mai se au se talia o to se sila mai ma to ni usila ele ai ma se taimi wo to vai mai ai wo fa pe mai o le miss au kilangi Miss Wellington ke le lo au tele ma usi tai fa pena e tasi ama to wi ni usila po o fea le pito ni usila e no fo ai ma papa awai lea afafine ma lea antamaitai e umar kauvanga domestica ni usila lanto mawai le aulo e kasi o na sa uni lo le aulo le kasi e haru Samoa e fai ma missa mo ni usila e tau vai le tau vanga e fila lo utari tonunga te tau fina to e fo iau se talia tau fina to e fo iau se talia ina ia fai ti ai tu langa le o le tau fito to ai lo winga o lanta fa metalanga mana ia fo ia lo loma le sisinga fua o ia le te wila le taimi fo ia o le faingo le miss ia ona fai fo ile o le tau vanga ia domestica au se talia la to wia Miss Brisbane Miss Victoria e walanga melanga e mawa e umaenga e koru mai miss le si vaenga e saulesi Miss Queensland saulesi Miss Sydney saulesi Miss Canberra ai saulesi Miss Australia o mai sa mo to fale tau va university o ile avele fu o Australia e tuai na ona tu fa pena io ia a fai o mawani ku peke le se o ke o fo se ko le ila le nga me io fa tuai fo awa e na tau fai fa pena ia li lo sa o le pese miziruki ia poi fo ile la ki ia me a lo winga o la tala mo le tau singa o le file mu ma na ia le fai o le tau vanga fa domestic within interstate MJ pas o sa ia ngangu ia fai antu fai ali ma tau fa sa o mai ta vesi io ma fata ta ma tio sa ia kangang man ia ai fai le tau vanga fa interstate foi leli sai lingo se miss se tasi pale lo le missinga fa kai inga wa umai wa malo Brisbane se fa kai inga saula le Miss Brisbane ni Samoa e alu le tau vanga o ia laua representing a mainga au se talia antoa ona fa pale lo le ia ta o le Miss Samoa au se talia ona saulo la ia malanga tu Samoa e tau va ma le Miss Samoa New Zealand Miss Samoa Hawaii Miss American Samoa vai ia fa popo i lo la ia lea ia makako Miss ia te au e pai fea lava le to atele o na yalo matama fa na o Samoa e la veve ko ngor kauvanga walanga i fesili la sisi ia kau felanga fa se domestic tauvanga Samoa ia ile o le tanto miso lai fai o tanto lau fanua ile te tau ona tutu sa fuwa conditions a tanto nei ai tau malili makanga lai Samoa e sa o tala kai pe al paroka le kau fai ai le on fainga ko paroka iyo ele tu sala tato wa ya fongale ya tato entitlements ele te tau
le winga o lanta tala le anga o le tau te tau tua tātou ia ni usila ma tūlanga whapena tau tua o i Australia ai a o loi nei competitions whapena te tau wana tu upele a vanoa ia sa ono to ai ia sa mua fu ile le pe o le Miss Sap o le Miss Asiata o i le Miss Bluwave Samoa tu whapena la te tara se whateita inga a whapea la iai le a whawhine o e po le teine ngā kei loa wala tatou alu la tatou matimatia le vaenga le ai la le kenge whaalongo antu e le fia kau wā i au se tālia po ngi usila o ngai whaau whakikainga wala whape koe whakako mahalo la ngala le komiki ai pai mala whai whatitei kei loa la lau tala alu i Samoa alu la i Samoa ia ngā wifole oe pe whaamisa oe le iasaki pe whaamisa oe le tau salamatiu Fetui alu la i Samoa ma waile o le avanoa le nae te tau vai pe a whape ka kaunga e fia osoa e le fola tele ioe a ole tau mawhaile e fo ina le whape e uma enga wo i Samoa i sa kauwhilang whape e ulanga o tulinawa i taimi wa o tātou o le misa Manuel tātou o loi le Miss Manurewa e una o te lana teimu tātou o Miss Manurewa ma le Miss Otara o la e le kid e uma e ngau tātou futi uru ai ua tele fo i matala talu o na Miss le nei Miss Melepone fatu i fo talo fai fo i sialo le atudu e uio lea ia amataia i tata amala ia au teiloa o le o sasana o le tātou wa manumalo i le la Afrika Komisi le whaatari nei o le Pacific Islands ia a tono sasana o le tātou sola ma le siampingi i o tau wanga Pasifika ia tātou me ia tulola ia le rongo inga e le kau makea le misi o le mako misi mangele bea alu e sau whangaan tu ai ngā vanoa nei tātou me ia tu niso tātou whaasila silanga ai me se oela le tele ai na e faitala le anga i rungo porkalami ai le ma se kupe i laukanga o tātou whanua whaatau ma tātou whanua i tono Samoa mai le tātou company o le Property Brokers and Realty Samoa tau se sila mai ai a whabeala o lea e tau sa ili sou whanua whaatau mo Samoa e me se voi mo sau pisi nisi e iei nei e tātou whanua i o le atu ina tuilunga o le tātou screen ia e ona e whaafso dai leo le tabaita i alu isa daua fiafi i utoi i le numero le nau atu inantu o le fitu lua lima o iwa ono lima o le tātou property mo mua lea our first one o le kuata eka le na o le lau o le fale ma le 4-bedroom home Vaetele Samoa le na o le whanua ma le fale le nau e sirisila mai ei ia e le o iei se tau le taimile nei o tu inantu ilunga peitai a whapea o nai tau sa ili se whanua fo i te to'o manga iai ma e alu iei Samoa e whaile tautua whaile pisingisi o le uto e te tala la vaa ma tūlanga i le COVID ma na ia si whanua le nā e tu inantu kuata eka sau ma le fale whanua ma le fale e wha botu moe i Vaetele ia whaapsota i Luisa i le numero le fitulua lima o iwa ono lima ia po o le emaili le nai tu inantu Property Broker and Reality and for le letter N reality@gmail.com ia o le si tantou tama mo morena ia ma le tantou the second one o le si fo i whanua la le nei oi over quarter of acre freehold land for sale li savalalo mo no fonga le au te tiro atu le tātou map tu te ifo ngore tātou Google map o le vainga la le lono winga e whafsanga i tonu lava le no fonga lea e le mamau mai ma le pamu fo i lea a le tole e foa gas stations pamu a tole e foa whafisi ai ile awala tonu a lea iai le whale haonga fo i lea St. Mary's i Savalalo primary school e pe e whaasanga mai le whale lea nga i le Apia Traders motel le utau avantu ia nai no fuanga le na fo ile le e te sila mai ai e ovasilia i le kuata eka ia le whanua ai me se fo no fuanga e le lei mo i la tau e fai bisinisi
ia a whapea fo i o le a e mana o whaise pisingisi ia ma no fo ai le a inga lata i le a onga St. Mary's ia ma onga fo i o lo i le tala whatai o pia ia a whapea fo i te fuafuaina se tūlanga i se ofisa whaiwhainga ruenga ma tūlanga whapena ia o na ua a vanoa le tātou wa whanua lea ma le no fuanga le nai savalalo o le asking price po se tau lea e ilunga le taimi le nei o loo mo mia ai mo le taimi mua le no fuanga lea po le whanua lea dolu tesi lua miliona tala ia e silia tofo mana tua o le miliona tala lono wingo le tupe sa mo ia le nala mo le totelo tatou ia o loo fuafua e toe retired ia matoe fo'i si o tātou tiru i Samoa au a fo'i ia tūlanga i malolonga ia ua mai ai ngā luenga ma le afurilingi ia tiru i fafo ia sila i no whanga le na awa pete mana au fo'i lele auane i whaia se pesingisi ai pete nofo ai le malulua uka i veikele ia whaafisio tai le numero le na ia au a fo'i ia nai whanua whaatau o loo iai o le alisi vaenga o le tātou te lo pauna nei tātou wa whaasirisilanga e me se fo yo lisi o tātou whalinga ia e tele fo ia whaafifianga me se fo o whaia le siva ale au lakapi le liona mai loli le na fo ia whaailoa tu ilunga ia asia si ia me se fo o tama whanu u malava le fioanga o loli ia po e mau paolo i fo i matulanga o le alava lo tulanga o lo e iai ia lango ia pe te whaau fo i nisi mai le fioanga ia be se fo le tu malo i la noa maa ma le tu masanga faia le lanto wa social ia so ni fo i tulanga o le au lakapi malo nanti nai fa so dai songa prestene ia fale li mata ia ma to tele le fo i tama whanau ia ale pa io le fioanga wa le fio sa fa pito me se fo ia le fio lo sa fio le metua ia te ulu te nani fo la i pa io sa valasi ia ma le tu sa mau me tuala Proclame le nao le vanga la fiafi. Si ilo tanto faiva yuta. Fatalo fantu ya talolo tikiri. Bale lanto au fai ngā luenga lea mafuta bale le vanga la fiafi. Bai se foi il to fene a lia tu ya imeta ilinga. Fantu a me se foi. Ia o Daisy. Mulipola ma le tau foi mafutanga le vanga la fiafi. Le fionga ya mayava. Fua malo suisala ono fia. Ma le tau foi mafutanga. Ia whaftai to fene a Serafina. Le mafuta bale le vanga la fiafi. Whaftai tele ma auto uma lava shell tatou proclame. Awari tia le tuato taimi o le nei vanga o le fiafi. Tau vāti me ala ino ese, whaafte tele. Ia, le mafutu mai, me se foi o tau, Jerry Lantu, Lorena Schuster, tau la papa. Ia, me se foi o fuatai, ma le tau tele o Lantu, ia. A fai foi sa ile tau tele, o a foi fina ngalo, ia, pule stafu ne le lao lona sa. E oni tātou offside ai fuama tātou matou finangalo ma manatu whaalia. Whamunia le tua taimo re rea fiafi alofa tele mo o tau uma, whamangalo se la manga o le tau tamali lafo i whonga tele. Pese le nei e tau alunga ai le porokalame o le tau taiai. Ioi. Mai le Melissa Band. Ma le pese wha mai tu o fe sili le alofa. Ioi. O ngei mea uma, ua mātua tu o fe sili ai lavalo o alofa. Tero amoa yo e bese fo le to tele Willy tala so ma lo lava fa tai bese fo se le pakirisi masi ma le to ma ftanga ta fa to fo mo so ta lolo ya ma le to no bia ye ne tru all the RSE nga luega fa vai mi au se talia ma le usere dei ia ko manga ko i lau kaukonga ma vai po sa o me ngai fa bese dei mo to ruga proclame a lo fa tele mo o to manuia le ne fiafi.
money, oh.